Zoran Radmilović, genije jugoslovenskog glumišta, život, karijera i legenda koja ne umire. Postoje umetnici koji ostave trag. Postoje i oni koji postanu deo naroda. Zoran Radmilović bio je jedan od retkih glumaca čije su rečenice, pokreti i izrazi lica postali deo svakodnevnog života ljudi širom bivše Jugoslavije. Neki ga pamte kao neverovatnog pozorišnog glumca. Neki kao legendarnog Billy Pitona iz filma Maratonci trče počasni krug. A mnogi ga pamte kao čoveka koji je svojim humorom umeo da pokaže istinu o ljudima i vremenu u kojem je živeo. Zoran Radmilović nije bio samo glumac. Bio je umetnik koji je imao nešto što se ne može naučiti, posebnu energiju koja je povezivala scenu i publiku. Detinjstvo i mladost. Zoran Radmilović rođen je 11. maja 1933. godine u Zaječaru. Odrastao je u vremenu velikih promena i teških istorijskih događaja. Kao mlad čovek nije odmah odlučio da postane glumac. Zanimale su ga različite oblasti, pa je prvo studirao pravo, a zatim filozofiju. Međutim, tokom studija sve više ga je privlačio svet pozorišta. Kroz amaterski rad otkrio je ono što će kasnije postati njegova najveća ljubav i glumu. Na sceni je pronašao prostor gde je mogao da izrazi svoju kreativnost, humor i pogled na svet. Ubrzo je postalo jasno da poseduje talenat koji se retko sreće. Početak glumačke karijere. Profesionalni put započeo je u pozorištu. Radio je u različitim teatrima, ali najveći deo svoje karijere proveo je u Ateljeu 212 u Beogradu. To pozorište bilo je jedno od najvažnijih kulturnih mesta tadašnje Jugoslavije, a upravo tamo Zoran Radmilović je postao legenda. Njegov stil glume bio je potpuno drugačiji. Nije igrao samo ono što piše u tekstu. On je liku davao život. Svaka predstava mogla je biti drugačija. Jedan pogled, jedna pauza ili jedna neplanirana rečenica mogli su da izazovu reakciju cele sale. Publika nikada nije znala šta će se dogoditi, ali je znala da će biti posebno. Radovan i uloga koja je postala istorija. Kada se govori o Zoranu Radmiloviću, nemoguće je ne spomenuti predstavu Radovan i. Ova predstava postala je jedan od najvećih fenomena jugoslovenskog pozorišta. Lik Radovana i postao je simbol običnog čoveka, njegovih problema, frustracija, snova i pogleda na svet. Zoran je ovu ulogu igrao na svoj jedinstven način. Iako je tekst bio poznat, svako izvođenje donosilo je nešto novo. Njegove improvizacije postale su legendarne. Dešavalo se da predstava traje mnogo duže nego što je planirano, jer je Zoran umeo da proširi scenu i uvede potpuno nove trenutke. Ali publika nije želela da ga prekine. Ljudi su dolazili da gledaju njegovu glumu, njegov humor i njegovu neverovatnu sposobnost da u jednom trenutku promeni atmosferu u sali. Filmska karijera. Iako je pozorište bilo njegova najveća ljubav, Zoran Radmilović ostavio je veliki trag i na filmu. Njegove filmske uloge nisu bile brojne kao kod nekih drugih glumaca, ali gotovo svaka je ostala zapamćena. Jedna od najpoznatijih uloga bila je Billy Piton u filmu Maratonci trče počasni krug iz 1982. godine. Ovaj film danas se smatra jednim od najvećih klasika jugoslovenske kinematografije. Uloga Billy Pitona pokazala je njegov neverovatan osjećaj za humor i karakterizaciju lika. Iako se pojavljuje uz mnoge velike glumce, njegova energija ostaje jedna od najupečatljivijih u filmu. Pored toga, publika ga pamti iz ostvarenja. Nacionalna klasa, majstori, rad na određeno vreme, ljubavni život Budimira Trajkovića, Sok od šljiva i drugih filmova. Posebnost Zorana Radmilovića bila je u tome što nije morao da bude glavni lik da bi privukao pažnju. Dovoljno je bilo nekoliko minuta na ekranu da publika zapamti njegovu pojavu. Čovek iza scene. Iako je bio ogromna zvezda, Zoran Radmilović nije živeo kao tipična javna ličnost. Nije voleo preteranu slavu i medijsku pažnju. Bio je poznat kao inteligentan, duhovit i pomalo povučen čovek. Njegove kolege često su govorile da je bio poseban spoj velikog talenta i velike skromnosti. Za njega gluma nije bila način da postane poznat. Bila je način da istraži ljude i život. Kroz svoje likove pokazivao je ljudske slabosti, smešne situacije, ali i ozbiljne probleme društva. Upravo zato su njegove uloge ostale bliske publici. Njegov odnos prema glumi.
Zoran Radmilović verovao je da glumac mora da bude iskren. Nije voleo veštačku glumu. Tražio je emociju, spontanost i istinu. Zbog toga su njegovi likovi delovali kao pravi ljudi, a ne samo izmišljeni karakteri. Mnogi mladi glumci i danas ga navode kao jednog od najvećih uzora. Njegov način igre pokazao je da komedija nije samo smeh. Iza najboljeg humora često se kriju ozbiljne životne poruke. Poslednje godine i odlazak legende. Zdravlje Zorana Radmilovića se pogoršalo tokom poslednjih godina života, ali on se do kraja posvećivao umetnosti. Nastupao je kada god je mogao i ostao veran pozorištu koje je toliko voleo. Preminuo je 21. jula 1985. godine u Beogradu. Imao je samo 52 godine. Njegov odlazak bio je veliki gubitak za kulturu čitavog regiona. Mnogi su tada govorili da je otišao jedan od poslednjih pravih boema i umetnika stare škole. Nasleđe koje traje. Danas, decenijama nakon njegove smrti, Zoran Radmilović je i dalje živ kroz svoje uloge. Njegove replike se citiraju. Njegove predstave se pamte. Njegovi filmovi se gledaju iz generacije u generaciju. To je znak pravog umetnika. Jer vreme prolazi, ali prava umetnost ostaje. Zoran Radmilović nije bio samo glumac. Bio je simbol slobodnog duha, inteligentnog humora i umetnosti koja dolazi iz srca. Bio je jedan od najvećih glumaca koje je ovaj prostor imao. I zato će njegovo ime zauvek ostati upisano među najveće legende jugoslovenskog filma i pozorišta. Ako volite priče o legendama domaće kinematografije, napišite u komentarima koja vam je omiljena uloga Zorana Radmilovića. Pretplatite se na kanal i pratite još priča o najvećim imenima jugoslovenskog filma.